Katarina Grujić vaskršnje praznike provodi radno, a da li slučajno ili sudbinski, Grujićeva je na Veliki petak doletela iz Španije za Brisel, gde bivši ljubavnik Jelene Krleuše trenutno igra fudbal za tamošnji Anderlecht, a šuškalo se da je i ona bila u vezi sa bosanskim fudbalerom. Pevačica izgleda imala nastup u jednoj diskoteci koja je bila prepuna. Bilo kako bilo, sudeći po njenom trenutnom boravku, pevačica i fudbaler provešće vaskršnje praznike u istom gradu. Šuškalo se i da su Kaća i Ognjen imali strasnu romansu, što je pevačica demantovala tvrdeći da su samo dobri drugari. Pevačica je u jednom intervjuu ispričala da su ona i Vranješ samo dobri drugovi, iako je Vranješ poznat po tome da je imao afere sa mnogim pevačicama sa srpske estrade. Objavio je snimak na kome se vidi kako grli i ljubi Grujićevu. Međutim, Kaća je ispričala da je bila u vezi sa jednim fudbalerom, ali da nije znala da je oženjen, pa kada je saznala, odmah je raskinula sa njim. Da li je riječ o Vranješu, to je ostavila za sebe. Nije htela da prizna, iako su mediji u to vreme brujali o njenoj romansi sa bosanskim fudbalerom. Imala sam situaciju da sam bila sa jednim momkom u vezi i nisam znala da je oženjen, iako su to znali njegova najbolja drugarica i svi. On mi je govorio kako ima papire za razvod, rekla je Katarina u jednoj emisiji.